Ngiyabingelela ngiyavusela eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho amagumbamane emhlaba. Dr. Nyangeles Ntshangase, the one and only worldwide. Cha makhehla ikhona inkinga la lengiyibuka yendeka ungathi idzinga ukuthi lento sengiyicacise mina on my side egameni lebelaphi. Ngidibana nenkinga lethi lana kuthiwa kunesithwalo lesifaka imali endlini kusese kunemali kunesithwalo lesifaka imali esikhwameni angathi bese sokhanza kunemali igcwele esikhwama whatever nje la kuthiwa kunesithwalo lesenta ukuthi ukhanze sekunemali khona yathi lento leyo kahle hle ayikho ikhona. Uma ngithi ayikho ikhona kukhona into lokuthiwa lisalamesi ngiyacabanga niyayadi lisalamesi info ukuthi kuchintshwe naliphepha kube ngazuthi ling 200 kanzi ngilo leliphepha leli so ngiyafisa ukuthi ningakuthandi kufuneka into leti kanje ngaleto lento letithi kutawusa sekunemali nje lengingakusho sinikele lokuba amavila kahle kahle ufuneka ukuthi nje into akhanza sekunemali ungasebenzi ngoba esiphethwe salento leyo sitakunyisa and sitakukhalisa kakhulu ngoba liciniso lithi mina into le 100% sure ukuthi iyakwenda lokho ukuthi ukhanza sekunemali isatanism uyabo and then bese kuba iIlluminati ke iyakwenda lokuthi ungakhanza sekunemali into yakhona nje ngumlingo yonke ize magic le ngike ngabisho ukuthi kunala kulokuthiwa inakuzana lokuthiwa lisalams la emhlabeni kwenteke ngazi ukuthi info lekhona kanzi ayikho so letinto letifaka imali emabhange nasetindlini tikhona but tiku Illuminati nakusatanism. Uma mina ngingumelaphi ngikhona kukwentisa lento leyo le spirit engisuke ngisebenzisa spirit saleyo mimoya leyo and lokho imimoya lengasikahle leyo uyabona ngoba people bajaka ukuthi kwendeka imlingo kuse sekunemali le mimoya leletha le mali isebenta ngengadi yemuntu ithebula tinhlanhla tebantfu kuze isebenzise lamadloti alabantu ithebula amadloti abantu isebente kanye nawo kodwa labantu labathlobo takho wena losukuthethele yona uyabona noma umelapha ngefika ngakutshela ukubona sekwendeka but nje ngidakutshela kona ukuthi mina into lesuke isetshenziswa lapho kusuke kuthetshulwe inhlanhla madloti la nemali akini la kumele ngabe asebentela nonke but bese aspecialize kuwe sekusafara labanye sebayincedwa amadloti akhaboneni lawa lesibongo but avela ayantshontsheka asebentele that side tikhona netithwalo leti kanjalo mhlambe leti ngasito letifaka imali endlini nasemabhanga ngathi nakuphi lamangala kanje manje leti sebenza ngalezo sikhona isigubhu lesisebenza ngokuthebula inhlanhla ema family members emadloda kuphumelele wena luphondo lwashi iringi ma boys ayakwenda lokho inyoka iyakwenda lokho uyakubona but nje mina ngithanga ucacise ukuthi mina Dr. Nyangeles Ntshangase la eSwatini angikwendi lento leyo ukuthi ngithi ngidawenta imali lesheshako kutawusa kunemali endlini kutawusa kungena imali ebank and most letinyanga letikhuluma le language leyo tingema scammers tiyanokha kuhamba yena awuthwalela ukuthi anikuyenge wena uyengeke ukhipha imali fast nawe udiscover lethu ukuthi hoy man yothi lona vele 1 na 2 bongasho man because ayikho lento lena uma mina ngiyinyanga ngikwathi wena kukwentela ukuthi kusase kunemali endlini ungena imali ku-account angitendeli ngani mina angitendeli ngani mina mangabe mina ngiyakwati kuba nginemimoya lekwati ukuthi ilethe imali ngekuphatha manje kweleso why mina ngingatendeli awuboni ngani lapho na ukuthi
uma ngingimelaphi mina ngithi ngakha imali eshesha kunginemanga ngiyakunokha wena. Imali setshintwa kalukhuni akukamele kudlalwe ngayo kuchamuke abantu basinokhe noma bakunokhe uvumele etulo nawe ngokuthi ucakile ufuna ukushintsha impilo yakho. Uyabona? Uma ngabe ufuna impilo yakho ukuthi ithuthuke ichinje nje yemukela ukuthi inyanga ufike kuyo ikunikete into letawusebenta ikulekelele kulokwendako. Umsawusonto uhlala nje ugoqa etandla kanje kungena imali. Okusho ukuthi awuphili nje nawe la nhlobo ucabanga kanjani nje kanjalo ukuthi ngenteka lento le. Like serious wento ugoqa etandla kungena imali. Mina ngikuniketa into letafike ikuphushe kulolo kwendako uyabona. Noma ngabe una zero ukuthi kude lengikwendako lento itawuthi mayifika le utasina ngabe kukhona lo plana lo start ulicabanga kuyistart noma ngabe unalutho awuna business awunana usebenza but utasina unacabanga kuyenda ngeke kwendeke lento yakho nawe uyenda igeje ingendeke itakwendeka whatever letsinza imali oyizamako so utsinga ukuthi uzame mangikwenzela letinto leti ngithi nje angikuvete ukuthi iIlluminati iSatanism sengileminye tipoko letakhiwa tibe kulelo hlobo letikhona kwenda lokho but imost yebantu lababelaphi nje normal umelaphi njengami awukho umelaphi lona lento ukuthi kutawusa kunemali lesikhoma semali kunanama ngalawo into leyo nje Nkosi yami lokho kholelwani kukona ngabe nikhanuka kuhamba niseparate baningi abantu lana sengize ngiyikhulunyiswa lento ukuthi baningi abantu basibafuna sigubhe sihlanda imali iphondo lohlanda imali inyoka lehlanda imali mangayonke lento lena hawu yini kungatendeli mina kungihlandisele into nje le real leliciniso ufaka ireza la ufake imithi la emtimbeni la mawunikwa lwash mawunikwa iring mawunikwa sigubhu liphondo or something my boys in into ti connecta so nemadlota akho tisebenzisana nalamadlota akho letinto uthi wena uphumelele lidlota lakho lento ukuthi alisageji ledlot lakho makubhekwa ngasemalini nawuthi wena ufuna imali ngalendlela le iyangena imali mawufuna imali ngalendlela le iyangena but mawuthi wena utawulala nje uhlala uneke masenze ukhamisa uthi awuvuke ekseni ukhanze kunemali kwanabo lalabanaloko mawungababuta athi ithini ema terms and conditions aleyo nto leyo bafuna kuphuma kusaphumeki uyabo kusaphumeki yabona nje abantu bathanza inyoka kuthi inyoka ifast inyoka njani inyoka niyicala kahle lendlela kwemnanzi bese iyachinja inyoka it's mineke ngiyinyoka manje ngiyakhomanda ngifuna ukuthi kuze ngikwendele ukuthi ngifuna ukuthi inyokeni icala right but ngeke sekuphethe right so sengichaza nje ukuthi asithi siyifuna imali ngendlela tetithalo na something but be careful vule emehlo inombolo isi +26876342733 eSwatini kaNgwane.